Ua o te whaatalo whātu le nei tai au mā lole fo lau, alo mai o talafo ala Radio Samoa. Ua mo o mia vave le fesoa soani le malo a o lei loa ai le Defence Force pe a whaafewheo na whaatu maule to atele ua whaamawai. Ai o isi ngā luenga. O le to atele ua whaamawai ma le militelia whaapea o le urua i taimi lea ua whaamawinai lea fwai numera tele. Ma e mafua lava o le le o tutongi. Le fia i leo ngā whaia i no fuanga whaanofo esea. A toa mawa noa whai ngā luenga le lei isi no fuanga. I pui ngai no fuanga whaanofo esea lava ia na o ia. E silia ma le ono se launa o ese ona ele i fia. Ua sa waitala ma le pule silo le Defence Force, o le papolenga wa iaia o atu i le sefulu tausanga le umi e toe tau ko leni ai nisi tangata fou pe a o mai, ma ua mo o mia vave se talia le malo. O i lato nei o lo pui le sami, le vani monimo, whaapea whanua le atunu, mai le Defence Force ele o whai ngofia le tau ma whai e tau fi le au whai ngā luenga. Ona o lea ma ua mai ofo mai isi ngā luenga o atu i le whai tau sefulu a wheta lai sili atu ai o lato utotongi, whaatu sa i totongi o le militeli. E se mai le umi e toe tau koleni ai, silia ma le tolu tau sanga e toe tau ma whai ai e tuli le whai numera ua o ese. Ua maua le whailoa inga le pale mia Jacinda Ardern ma le i tupu ia King Charles whaapea ai le pale mia fou o Peritania, Les Truss. O le whaai unga o le vaiaso na whailoa i atuai le taitai o le atunuu ma whaaleo whaamai senga ni usila i le ai ngā tupu. Muli ai le po le asa to nai, le taimilea ni usila, whailoa i ma le tamaitai pale mia e tala noa. Whe whaatawa inga sa o loto i le vau atunu e lua. O le ulua i taimilea u whailoa i ai pale mia o malo e lua. Ma e le fina ngalo whaalio a Ardern na ia whailo ai o lo o tali le leia e le pale mio Peritania le neisa o lo tonga. Mai a Ardern o le nei maalienga o le ama whaio na whaalango i ai ni usila i le ngata e whaawau ai o le asanga maalosi e fo ilala ua whaapaanga ma Peritania. Tasi le tangata maliu ai manu ati ngā ina le isi mai le whale na mui manurewa i aukilani i saute. Tai ona nawhina tula i mai eile nei mua mai e whaapea o lea sa su e leo le tangata i to atasi, e nofo ai peita ia le i maua, muli ai whato a maua lona tino maliu. Ua whaasolo ai neiso e so e ngai wha amauti noa le mafua ango le maliu ma i moli maua nisi o tua oi, i tala ale Herod o lea na matua i whaalea ngaina o male whale i le afi. Ai le isi lea na manu ati ngā ina, tu uwhaatisia tala fowolo o tau fia i le whale mai miron moa. Mai leo, o lea ua lato leo ina lea whale a o whaawa wai so e suenga. Ua mo o mia nisi tau si mai ngā lulua i whale o tangata mātutua. Ua reportia wo o atu i le tai se fulu wono i tūlale u umi o sifi o lo ngā lulua i tau si mai o lo o tau sia nei no fuanga. Ma o nisi o sui o le pulenga wa mo moe ai lava i whale o lo o ngā lulua ai. I tala le staff o lo ta uai o leo lo o whaatupula ia manatu whaaleo a ngā i le pulenga le matanga luenga. Te whatu woda whaapele asosi ua ta ua le Aged Care Association whaatatau i le uti o tau si mai. Ai se tali ma le te whatu woda o leo ngā lulue le pulenga ma o lo tau lai i awala e whawai le au whai ngā luenga. O nei fuanga lo o au fiai ma polo kalame whaalea awa onga. Fe soani e whaatupe ai a toa ma whaalawi loa e sa ili mai ai nisi tangata fou. Matala muli, ua nofo nei le whale mo se taimi le tu maule leo na iai lona so tanga ma le whaalawelawe wa maliu ai se tasi o tangata i le tae au le asa to nai. O le wa maliu e whaapeo se tasi sa alu ilana wila vili vai Flatbush i Aukilani Saute. Ma e whaapeo le leo a afia e le itiute i le taimi o le whaalawelawe. O le wa maliu na umai lava lona soifua le no fuanga na tupuai, ma e le itele se tala mai leo pau o lea o se bata upu wai a au nei o le vaenga tutu atasi o ta ua o le Independent Police Conduct Authority. Tala nala Radio Samoa, manuia le amatanga le vaiaso. Fai me alofa